ugatinya no kugaruza amahera yawe kandi majana 6 yego ukaba yasize ukakubita n'ikirenge nurate gisivera genda muko turashaka gusoma no ku munwa tugasoma nibisanzwe kubita abarezi byende hari igihe umukobwa abikora bivanye n'ibyo abahungu baba baramukoreye afite tuma ngendana n'umukobwa basi. Hi guys, murakomeye kubatashoboye kumenya ni Jadomix akaba ari we CEO w'Imvura Fashion ariyo batazira Institut Supérieur de la SAP. Tukaba twifujije kubamenyesha abanywanyi b'Imvura Fashion yuko twahezagiwe kuronka ikibanza gishasha ariyo location aho dukorera Imvura Fashion. Tukaba turi muri Galerie de Boulevard opposite y'ahahoze Havana. Tukaba ikibanza dukoreramwo shop ni B12 muri Galerie de Boulevard. Hama karibu cyane mwese, turabashimira gose ababandanije bafata amaboko Imvura Fashion. Tukaba tushatse no kumenyesha kuba tazi Imvura Fashion ni company yiyemeje kwambika abantu muri East Africa. Tukaba tunodalinga n'ibintu bivuye hanze y'igihugu bicije mu Imvura Fashion. Bisigura yuko ikintu cyose ubikeneye kizima ushobora kukironka mu Imvura Fashion. Murakoze cyane, ndabatumiye mwese kuri Galerie de Boulevard. Kese bakunzi bashari TV sava mumeze gutomeze neza Elma Love mwayo mutade buki Rwanda mess good guys nko bisanzwe mubizi niko nkora neza kandi ndi nkore neza bandebere ko kugira ngo tubanaye dutera step by step intambwe ku yindi ibintu guma bibiri byiza. Aha ni ahandi nyene ukura exclusive news kubaririmbye bakinyi ba filime n'abandi benshi batandukanye showbiz zose tuzisanga hano nta handi atari ngaha. Ivyo yabuze kuri TV nyinshi hano urabisangaho kwa mwarimu ku mudade bukigwa kwa Elma Love. So uno munsi ndi kumwe n'uwundi inshuti yanje inshuti magara canke umugenzi ndetse asanzwe ari muri entertainment ya Plus 257 no kubisanzwe muziko ariyo dutembereramwo cyane gose kugira ngo twigishanye. Ni Donata canke ukamwita Dodo bivana ingene usanzwe umwita no turi kumwe munsi muri Asharite kugira ngo tuyage byinshi bitandukanye. Reka tumuhikaze hama tumuramutse tumve nibindi agoniki. Ese Donata ari mu biki asanzwe afise impano nyinshi zitandukanye gukina filme kuririmba byose arabizi ariko rero hari ikintu atakunze kujamo cyane. Araza dusigurira impamvu. Dodo safa isawa umeze neza yego ndashima pe sanange ndakomeye ngo muri bomba ubona gaso mombo boga hage tutudredi twakora ikintu kigadukura je nguma ndakubona tunzi ngira ngo numuti wagiye ngira ngo niho sinzi mpamvu tudakura nyine ndadushiramo ndadukunda nta bintu ushiramo vy'ibirungo kwanzi mukunze gushiramo amagi kiniki ibaze vraiment nk'amagi turya urumva amagi turya tukakubita umurete fresh mambo safi wanatia mu kicho nuko nyine uretse bafise ubuzima bwaye wowe kiramo kugira ngo tumwe dusa neza nakimwe shiramo shama amavuta yatwo amavuta yitwa gute yo shaba afite Madrid ntako Madrid ariko urameze neza wiriwe fresh yemeze neza ndashima vraiment sinido aho ni byiza. Dodo usa no ufise tatuage twishi tubona kuko aka tatuage kuko basi no babivuga gute n'umujya w'igitari babivuga gute ni note musical ni note that ngira ngo ni note arakunda akabona gacafye ngo abina note ku ruhande aka iyi nayo nurushu tura ngoja tuone none ntiri ngaha ndetse ubusitware niko ari nini nini tatuage siguye kuzima ka mbonje ndakunda tatuage ndakunda tatuage vraiment ndageze nayikunze biba ndageze ukunda umuntu ayifise ndamukunda umuhungu umukobwa umuhungu ndamukunze rero
yarayifise rero umva kwako namukunda kandi nkaba nkunda ikintu nakunda navuze ati ngiye ntagihinduka gukora tatuwaje kwako umuntu namukunze ko tatuwaje nawe mfite umva ndamukunze byatanye ndakunda mwaragiye mu rukundo mukunda ikirigo kena oya si mpako bimenye none uhisemo kubimbwira yuko wari ukunda umuhungu naga story tu rene twakunze kwezi kuba cyayindwe cyangwa umunsi umwe naho ariko yari bogari rero munyereka ibya bogari shaka ego ni dodo ndamuzi ko ikintu cyo kuririmba ariko atagishira imbere cyane kubera iki nabishwaniye n'umuntu umva sikuba ko ndabyanka ndabikunda mugabo nabaye ndabihagaritse gatoya bivaye n'ukuntu byarimo birancanga ariko uririmba neza ntitubeshanye uririmba neza guys je ndazi indirimbo ziwe aririmba neza kandi mu gifaransa ashaka kwita umurapeze cyane ararapa aragira mu byo wamubagara ambwiye ko hari ikintu ugomba kumbaza mu cyasire ariko kubera ko ushaka ku muntu sindaguhunga ubona negereye oya uri kuri producer ndagukwepa nje ngabona ndagukwepa haya nisogere mama sogera mama sogera filme ya uri kwitegura gute cyangwa ubona intambwe uri kuratera zimeze gute usa no guma ari hahandi nyene canke hariho etapirikira do je filme ndabona neza filme yanje nye niki mvuze ikintu filme cyane mvuze ikintu filme ni ikintu ntazi ko nagisobanura kuri nje umva ndarengerwa nacyo kuko ngo uko bwice nuko bikengenda ntera imbere kandi ngenda nunguka ibintu byinshi muri filimi ngenda ntera intambwe zitandukanye kubera filimi umaze igihe gitari gitukina sivyo nturi yumvira impamvu peut-être ko bageze no muso tarabo mu star mu gihe tuzo ko hari abariko barapfuka hirya y'iro basanga no munsi eba naho uciye n'umukozi wo mu gikona aramuzi cece kandi bagutweye kure Jendo umustar kwanza umustar bisobanura kuvuze mu star iyo tuvuze star tubishira muri yamvugo yuko ari umuntu mutumaru urumva umuntu uzi neza yuko ebana akipita hapa mwese baziti ujya ni naka ibyo nibyo ndimo rero nibyo mbaye ubwo buzima bayemo gute ndako abantu benshi baratimiza nako kuvuga umustar ko aho cyo hose umengo ukuna fanye mambo ni byiza kandi ikindi biragoye kandi ikintu biragena cyane ubuzima nk'ubuzima twe tubayemo nyine ukaba umusitari cyangwa ugakundwa n'abantu ega ntiwaba umusitari udakunzwe n'abantu urashobora ugakora mugabo udakunzwe n'abantu n'ubu umusitari gito umusitari ko wakinya amasinema menshi cyane umusitari buraryoshye kandi mbere tukera tugitangura ibintu nyine ukunda filime wifuza kuba umusitari mugabo twebwe aho ngeze nka jewe ku ruhande rw'iwanje hari ibintu byinshi nyine mvuga ati nkoze iki hajya cyangwa ngize iki ngize hariya bya ibintu bikomeye cyane uno musi ukina wifuza ikimbo utifuza ubustari cyane oya njye sinabwo ko nifuza ubustari cyane nababwira ati wowe wavuze ko ntari ubustari nababwira ati ubustari busobanura iki kubera yuko wavuze ubustari ngo ni wawe uko nagisobanuye niko nawe ugisobanura cyangwa nawe ufise ibintu bisobanura je nagisobanura ati ubwo bustari kuvuga ikuntu wabivutsemo wabisobanuyemo nakubwira ati ndabibayemo none nanye ndakubaza ati uri kubifatamo ni gute ko hari abantu rindira unyumve hariho abantu no munsi ushobora gusanga umenga ntiyishimiye ubuzima bwabaye mu bifaye n'ukuntu aba mu buzima atari bwiwe yifunga ukuntu atarakwiye kwifunga nkuko umustari cyambere so umuntu atembera uko yishakiye kose bivaye n'ukuntu azi ko nikipita hapa ni ambutiage kwa hiyo piko rispi na bidii ajiwekeye rero ubuzima uco usanga umuntu abayemo atari ubwiwe duvuze nibyo ubaye umusare cyangwa ugiye aho batagenda uba mu buzima utarusanzwe kubamo cyangwa ntukore icyo ushaka gukora cyangwa utembera aho ushaka gutembera urumva cyangwa ari gushika ahantu kuboneka njye gutembera ahantu ugasanga ikintu kibabaza basi gikumva cyatubabaza pe urashaka kugenda ahantu ugasanga barakwemera byatari ninjya baraziretse barasohotse bambaye amasumi biki muga waraba kuntu meze kuntu wambaye iki ukumva ufise isoni kubyo ushaka kwifuza kujyana kwa bati ngenda njya ahantu
ninjiye kwinjira muri bisi ninjira muri bisi usanga barimo barajyana inzara ngo niwe ugasanga wala nta taxi vero wokurira nta bisi harige ucana nkanje ninywera gacupa harige ncana nyine nkumva nta kabari ka VIP gahari cyangwa asaba nikangende ahantu nkagira isozo kugenda kwicana njenye yaba nkagira isozo kujya kwicara nk'ahantu nyine mukaba batereka nk'iyo fanta cyangwa iki cyangwa ati nje numva inyota ba amata mugabo ndinga mu bice by'iwacu ugasanga hari ubu restaurant cyangwa ubuntu bacuruza ibintu basanga ni bwa fake nyine bimeze ukuntu nanjye ubwanye nifite ayo mahera yawe nyine ukiyumvira ndinjira hariya bose bo barampanga amaso barasuzuma Agiye njira muri bisi ngo nganje sinari ko abanga gusenzi ko yakinjira muri bisi ngo ndamubona ugasanga najya amahera yawe utanze na ufise amayigombe cyangwa azi ko ari ufise umufuko uri usitari buragona twihagarara niyo mpamvu kwaje ngene ubibaye muko ndazi ko nzi ko ivyo bintu ari byo mu cyamo sa ewano ugatinya no kugaruza amahera yawe ugatinya kwa masi y'abantu yikemo baravuga nyine barakuvuga ugatinya ugata kusohoka n'umukovayeri wumva usohoka niba rufise ayo majana 5 yego ukaba yasize ukakubita n'ikirenge nuri tagisivera ugasanga urado utuma ugenda n'ikirenge kugira ngo akombwa ati nyene nje kurunga urabona ugenda ahantu ukabona bose abantu bose barimo baravuga wambaye ukuntu cyangwa uri hano bibarabara ko ndakwita telefone nawe muramagara ubwo usiba njenda ubaye kujya kwita telefone byo murahubwo ati bitinye isanga ngana ariko urumva ko gushimishije urashimishije ego muranshimishije ahari naho ni basitu aho mama bayingo sanga nahangana ndagura ifana aho kiramenye ndanyotewe kandi bahana mpamagare avatoya hari abafanzi beje ibyo ni ibintu bitinya cyane kandi ibintu bitubangamiye n'ubakuru tubyitwaraho nk'urugero nkanje kunda byitwaramo usanga ari no ibintu bigoye cyane kumviriza cyane ko ingene mubaye kuko ari gusanga wibeyeho muri life atafaranga wifitiye ngo rero gasaba ko wifunga kugira ngo umuntu akuraba kuko sindakubesha abantu baturaba bibaza ko dufite amafaranga ikowe urumva rero akubonye uri kwategeye yagusuma mwisoko urumva nkaje rero ngiye gusuma mwisoko mana amasaba gusangira ibahati ndakundwa n'abagwene abagura bakugamura barankunda yani ndabashimiye igitsina gore igitsina ko yashaka kugenda hano mwizo cyangwa kigatora nk'ikintu fofi atora mwizo bati tomati z'igihumbi bati ndaguhaye soda ngo urumnezeza ngaho abafana aho bari bubahore n'umudukurikirana mu gukora service runaka nkagenda nko gusara runaka cyangwa nkajya kwa muganga nshitse nyine nicaye aho ganga bacyabakambona bahita kuba amaservice iyo nesa mugabo ego hariho ari ubuzima tubayemwo muri vi sociale ubuzima busanzwe tubayemo usanga hariho twavuze ko ikintu cyerekeye igitsina niyo mpamvu giye n'umwana ukizako ugasanga hariho abantu basangiye ibitsina usanga bariko baradragana biramaze gushika umukobwa mugeza akakutaka oya cyanye ukamudraga oya gusabesha nje gukunda umuntu ukamwiyumvamo ukamwumva ukumva nyine ni umugenzi wawe cyangwa ni inshuti yawe nyine ukumva nyine uramukunze yego umukobwa muya wonse buri impamvu abakobwa kwa usanga basomana mugabo abangu bayo basobanye kibaki iboneka ari sinzi impamvu genda mukora turashaka gusoma no ku munwa tugasomana mugabo nyumuntu we bana barapigana izo bizu ntibikunda birakunda gushikira kenshi ugasoma abakobwa nk'uko ntibisanzwe aha kwitama aha na ibisanzwe baby sheri kwa tutana basheri none ni mubaza ko abantu bashobora kubita abalesibienne usomana ibyo gusa nta bindi babonye usomana gusa oya ndembonye nibisanzwe gusa sindabikora mugabo ndiye mbonya nk'uko babisomye bona kandi bisanzwe ni bisu tubika wayi ariko mu bantu hariho ikintu ukora kigatanga image yindi umuntu yabibonye sivyo yego ireve nkuko bamubwiye ati ntiyakubonye mu bindi
murwa ko ariko iyo umuntu bonyene imyitwarire yiwe nyene abantu urashobora guca wimagine ati uyu muntu ushobora gusanga akunda ibitsina bigenzi nko muri yo kabasanga ya mwatoka sana nkawo urabisa abajama abahungu benshi njewe nta bajama ahungu ufise n'abajama abakobwa sure you have friends hanju inshuti ndabafise abajama tuvuga ry'amarigara abati bana abandi watu wangu akari babiri fise umwe mama undi ntari hino ibere mu bihugu byo hanze no vuga ati ngo nabagenzi nyine sasa undi no tubane n'umwe umukobwa nyene umukobwa n'umumama ruwase ndumva nufati no mugenzi wanje tuwavuze abagenzi no mugenzi wanje nyine bati mugenzi wanje ashika kiricyo cyanjye kiwiwe kiwanje ngizibwe bikini nye tuganira mvuze sindi muhira imba ndi mvuze ntari wiwe mba njyana batari mba nagiye mu bindi ego izambona muri gara ry'abakobwa cyangwa ngo twasohotse ibikima ego je ndakunda iyo tuganire n'umuntu nkabamwebwe murabigeme ndakunda kuza cyane ku bintu kugira ngo duhanure ugwaruka rudukurikira bumvirize peut-être bimwe muri bimwe twaganiriye batari bakora badakwiye gukora sivyo ndiko naza cyane kuri iki kintu cy'uburezi byene sivyo ndiko ndashaka kugaruka cyane kuko hari abantu babaye muri Novi ugasanga umuntu amaze imyaka 30 ataraja ku mugabo kumbe ntibamenye ni wawe ntanamenye ko ari umurezi byene kumbe Yesu ngiyake nibanamukebenzake urumva ugasanga uko buzima rabubayemwo nkukunya bavuze ati shishushu mwabara tujyana bajama basanze oruke kumbe hari ibindi byinshi inyuma watu hawajuye soko muri izo ka nk'umu actrice kandi umuntu kandi urikiyo ikiyo cyo kwirabamwe umuntu wari wese akura bibonamwo urumva yuko wohanurike cyangwa yemeranya neza ko uburezi bwene twabona amatatizo cyatumutura isi navuga kari kinavuga kari sinzi gusa icyo nabahanura abakobwa bamenze uko babireka vuremo kuko nta nyungu mugabo rero hari igihe umukobwa abikora bivanye n'ibyo abahungu baba baramukoreye hari igihe n'umukobwa aba ariyo kamera hari umukobwa ubona abikora kubera afromye nk'abahungu ukabura n'umuhungu neza ukabura n'umuhungu ingendo imvugo indabo iki ukabura n'umuhungu neza urumva hari n'abandi babikora bivanye n'intimba baba barahuye n'abahungu kabati nje abahungu barambabaje nimba ari ibintu by'urukundo nimba ari umuntu nkeneye kwa nkitasheri shushu bikintuma ari umukobwa mugenzi wanje basi kuko ibyo nakoze n'abahungu ibiki n'ibiki umva gasanga naniwe gana n'igitsina hungu cyamunaniye afite tumange ngendana n'umukobwa basi ni nko gwera n'umukobwa vuma tutabeshanye sasa ikifika wakati mwiri unavurugana yewe hazi umubiri baribaza wowe ubuhinga atari ubwawe ntago ari ubwawe bo bafise ubuhinga bwabo bakoresha biva n'ibyo wo kubyiyumvira wo kubyumva nta kuntu byagenda mugabo bo bazi ko babikora hariya bazi kuntu babikora uno munsi yo ariko aradukurikirana afise iyo ngeso ameze nk'abahungu wavuze ku bantu nyene usanga nk'ujya mu usanga nyene ni maumbire yake niko aremwe tu n'ibintu murimo kuva kura nk'umuntu ariko aradukurikirana no munsi ameze nk'uko onye quelque message no gusenga tu nakadayimoni ndo yita iherezo ribi ni iherezo abarimo kandi n'ubudayimoni siwe ntabari mwisi ubwo tuna amasengesho umufisa ari umugenzi wawe cyangwa ari umuryango wawe nukumugira ku mavi kuko tuva karisi irimo iragenda isaza nisi irimo iragenda isaza kandi iyo umuntu afise akadayimoni nkako naho wagira iki naho wamubwira gute naho wamuhanura gute yumva yuko ubwo wewe ko uri umwanzi wiwe yabana cyane rero ufise nk'umuntu cyangwa nk'umuntu abaye kudukura ameze gucyo ni kure mwiyo mwambaro yambaye ajya imbere y'Imana asenge kubera yuko asenze nta kintu nakimwe Imana idashobora gukora nimba yavuze abavati na nimaze irakora nimba abona yuko bati nje none njehe ngire gute mu bahungu byaranze ngiye mu bakobwa nawe n'ibigwari n'ibitera soni n'ukumaramara natuma ajya imbere y'Imana yegera umukozi w'Imana amusengera mwambuye umubiri yambaye uko umubiri yambaye si wiwe kandi ajya nabikora benshi batabishaka atabikunda ko
n'ubudayimoni nyine cyangwa ugasanga ari ubukuku bw'abakobwa agakuku ibintu by'ubuntu bw'ubukuku bw'abakobwa bihavamo ibintu byinshi nubibona ubukuku bw'abakobwa havamo ibintu byinshi kabona ujya niba akoze ikintu kandi ndagikora Nago yes bakuzi ba Shali TV iyo ne message uvuye kwa Donata ku bantu bameze nkabo aba lesbienne abakobwa usanga bakunze ibisi n'abakobwa bagenzi babo si ibintu byiza nawe ukwiye ngo kuri Shali TV hano uzosanga impanuro zitandukanye ku bantu batandukanye so dodo reka aka message kamwe kanyuma ngomba no gusaye kutanga bambwiye ati nta bagenzi besho ufise nta nshuti nyinshi ufise letetse ari impamvu udafise udakunda kugira inshuti nyinshi sinzi ndabyisanze mwuko sure ego iyi nshuti guhemukiye cyangwa iyo umuntu aguhemukiye ukabona tubabaye igihemu wowe umufata gute ndamwana kandi ubonye ndakwanze je ndi umuntu wa mbere mu buzima ndi umuntu wa mbere gutonda avuga makeya turi kumwe nankorera ikosa ndakwira ko ibyo kosa ntacyo rimbwiye kandi ririmo riranja mu mutima ubonye tunaniranye rero ngemba nahanaguye kandi jewe umugenzi wanje ko kujya uzi kuntu nteye ntavuga mbonye ko sumbwiye ikintu ibiki nibiki nta na kimwe bintwara ngomeza cyaka gomeza numye simvuga ibiki abonye nigumuye agira kari brag cyangwa abonye ndamwikasi ibaza kari ibintu bya brag ubwanje ko nabwiye ati ngo umbajije ngo ati ngo kubera iki nagira abagenzi kinje sinzi ko nabyisanze ye ntagakukugira yani sinzi niko nabyisanze asante sana yes bakunzi ba Shali TV nari kumwe na Dodo tuyaga bimwe bitandukanye ni Dodo Donati ni Dodo Donati ubaze ko mubaze kubona ba Dodo benshi ni Dodo Donati izina ryanje rero ryazina yavuga ni gukurikirana Rukundo TV tuvuga amanzina atatu cyana yonzi nuri ndahize kibazo nta yonzi kenzi Donati igere hangi none se so moja ibyo birahagije sasa ngizera neza Dodo no mubite none Dodo none se ego ndi Dodo izajya none waje kumwesha ikiganiro cya film maze kumbona mu film zinga cyangwa ona I know you are best at I know you best ata abajaba saudu kwashigana batadukurikirana subiramo actor Jamazina yanje nakayanzi naho aje nkibimenya ko nta atabiza atankurikirana none gashana ingoma ngo ngufate amazina yo ndabose ku mutwe none ifilimi zazo zisotse none uraza amazina yo bakwita mu mafilimi ko sanga ari menshi naho iyo sono ngira ndabosa nkaya simeshi nanga ngovuga ko oya nanga bakunzi ba bande kume nawe rero nawe Shali nanye nusome vuka bashariti ni Shariti ni Shali bakunzi ba Shali nta giswahili nzi murambabarira bakunzi niyo mpamvu byananiye gusoma ko ari igiswahili bakunzi ba Shali bo ndabashimiye cyane kandi ndabakunda cyane ndabatumiye murabe ku mugende kuri YouTube muri Rukundo TV hala Rukundo TV Burundi nayo kunda nayo Burundi hari amasinema meza yigisha kuko no mungu mbona ko nta munsi numwe ari bwabira ko Rukundo TV ari amasinema meza Madudu season nziza cyane mama Chakubwindi season nziza cyane ubu Colonel Tuna yo yaje byicika byemanga yo nanira nuko ni sinema nziza ari ndigomba kutaye kumubano wobasha umubano neza rasta kandi uraberewe ukiniro muri kibogari rasta kombera nabandi Colonel Tuna nayo urabona uramubona ko tabasha turabona ko Colonel nayo urabona manice gana muniga kamubura yes bakunzi ba Shali TV muri maneza yuko Donata arasanzwe atera inkuru ni blague tu bariko turatera story kugira ngo ibintu bigwe bimeze neza ariko uri gutegura iki muri no mwaka kurande kubaho nka Donata ndategura ibintu byinshi hatagize abantu bava imbere ndabahitana ndimo turi hananje agakino kabuja movie
agakino kabuja ukabona gutyo tuja batava imbere turabayitana uyu mwaka ubu nta burofa nta mikino kigomba dufate mufisha abantu batse ubwenge namaje ivyo ngo bisigura everywhere ahantu hose baguma bahigarurira ariko kandi rero nanjye ndabashimira kwa mwadukurikiranye abantu mwese mwatanguriye kuva kubona gushika guherezo mwumvi ino shimwe ndabashimiye cyane uko muri abantu b'amateka cyane gose tupige basi hapa kugira ngo twerekane ko turi peace and love. We love you guys. Rukundo TV mwiruke ari ikintu gishasha bagomba bashireho ubu nyine ahasigaye amasegonda